Jali oh jado may minta kita nang ni dukan ke ba pidi warna ni contoh pidi kok Jadi dijaga. pidi jan khlung ge bitna itna ni ngar doi okhon ngam son thiết nang ni jimbam Bây giờ tăng ni dok haru kan nu jingi bang. ngar sang thiết ko wen tai min kemi kana thiết ta Kublai pi perlok bahkan ni kapuan ngadan ka wei ke jing pentip sia pi ba menta ngin le hang te ha All Saints Hall ka badon persya jong ka State Central Library ha ka ba hang te ka grow together ka badi ka kenja group kan ki penlong mentaya ka ni ka Summer Wonder Seal ka ba ka di ka kenja yo mo ka ba dia thiet te mentangi pat poi hang te ngim tep ki di ayu mo te mentangi sapda poi hang te ngin sapen ia pi ke di yu te ngets kam ba piru pinya wan akate yo ka bedong tangai si mo kata di kasan tarik mentau benai kasan tarik kan real la syai bat kan nyaw la hisngi matang lai sngi te ngets kam ba piru pinya wan te mentangi le hang te ngin sapen ia ki nya pi ba ki di ayu hang te te piru ki la benya wan mo te si i hang te perlu mentang koi hane ha All Saints be kumangalong ba ka grow together ka kriya ya kade kau sama Wonder Seal de na koi hane de aling ni pach po dan di perlu mentang ala koi hane ha po jong kene ka yo de ini di Pak John iba kenia ya kene ka yo ni mo sama Wonder Seal de ngaku abin ai sintian atin ka jengkran Kublai pi bro akipat ba. Hang ni nga ba John na ka GMC store ngayang nagunta ka kunhun grow together. Haka kunhun grow together ngidan ka GMC store ka Wonder Chef buat ka chicken burger. Mangi bro lai ngia combine lang bangin penya ya kene ka yadi thiet abangi ai ka kerteng ka sama Wonder Seal. Ding kerpat ya bro ba pinyawan wadnum kendran din ba pinyawan ban pin kersan kam tam ba pin kenslur ya ki baseng ya ka kam dalojong ang kata nganong play sibon ban play unku ya bro kandan lo Pak John mentang katsan tarik kan riu kan yo de kandan mentah khatsan lasai kan riu balasi sngi kan nyau terik hang ni apo All Saints Hall de sewan perlu te ada ngi pej mentang ke bikia dia ni wah ni pej oh ini wan ali yawan binipet di perlu ini tadi ke JJM Blossom Flower Shop mau ngap pikir ke sempio tiba internet baik ba di make tuần cái tên thì bấm đang nằm lạ mình cân báo tiền đã bị quả sempio hay gì nằm tập đi phui phiến làm trên này mấy món và bên đang nghe hay dấu thì khi làm ngon tệ một tí mà vậy cái internet tuần nào Te na kan ni ka store Wonder Chef la ben yo baro khat tier chef ki ba penem kaman khasni haki yin shat jagi jong pi te ni don ki fry pan ni don ki casserole ni don ki set ni don ki bonaru ni don ki air fryer ni don ki pressure cooker dan pakai electric kettles ki sandwich maker ki griller ki grinder kirim nih kita kong kinya aplat sir dengan yang dah basket leng ro kan ya nah tak gini ki shrimp di imported oke imported mah ini baik di ba ha nam taka jumpat ke jengkia ke jengki bukan chef gini nak deki snada nap dan kini non steak kini kita honeycomb kita steel honeycomb ini tindakin kinu siang kalau lang siya
kalsium mengaruh nang stitcher ini step karena kawan seperti mentaruh tulang orang dan tulang show dengan hidung dunia baik mah dia udah masih ubah kira demi ada pressure cooker Ala si telong. Teh telung. Ini cuti. Tengah dengan tit no kan ya. Teh bisa si buat cuti ni am sewan tit. Tengah kidan cuti Puma lagi dan ini. Oh branded dari bamul malama be branded teh Puma. Teh son tit Adidas Puma teh ini iba tof mah. Teh son sawan mah son tit nang ni. Thì không thích đi bạn. Ya lah. Ya. Kini kan betul. Sampai beri bersengaja dan kamu Ini ciri berban nang ban. Ida, bahkan kam cerong dia. Nomor bawah lengkap kadang berkam jerong gede dan kamu tir berjerong. Pet tir berong per pet. Itu nak. Jansam ale. Jansam. Ini gilam ni di Laos bisa ni jansam pe. Jansam. Gerda biru bi kwa ba jansam 6 tahun ni jaseng litre lita dia sawan hang ni dengan sa pet itu kiping ru gidan. Kene bedi ni kan kene ka. Iskan ni dengkang wara cash ru bi iskan ni. Tapi gini dibasuh kasih gini, pet gini di telat tata tel dapi. Di kwa sawan dengan saya pi kedor bebet iban tak kembang karena jinsam Dan karena dan bahkan Bat kau dia berkeliban. ngadi ubas pensiongan ni apa ngadi pensiongan ni dia nak kamta gitu barang di niam kasih mo ini di jansat mo ngar itu wala ngam di niam kasih ru ini di jansat dia nang tajong kenteu kidan Ditang surang. Batang Kidahara. Te jung kinter Kidahara kilak bania. Tepet kadi ka itna. Kani ka pede collection ka badan hayau. Te nda pikwa kumkine. Ma te pilak ban su order. Te nang tade ki size jung ti ada small size, medium size, large size, extra large. Dia bet. Ma mendapat ngin poyahang na GNC store ma. Bajon. Oi, video. Ngang ngadi kini ki kiu sentiu sermek. Bat ki pela nang ta ki serving set Kipliang Bangla kita. Oh, kita. Yes. Di sewan kit ni bajon ni dan hang ni. Dan ni bajon ada ni tumi to. Ma ban dia ni ma. Kampun sien ni. Iman kami mentai iwan tengkat sundai kampun sien iwan staff jonga. Staff jonga ibolong kum kakun bat ka para. Okey. Dembak kena adik faham ah. Baca. Foto play. Thank you. Play. Okey. Hang ni kidan ruki kinap nang tadi kitchen sink kia ki sapin kle ki sapnap dan nang tadi cushion cover udan ide ki ano kong gini cushion cover lala jam ini bukan nang gini pa kidar bedang biang mah tapi sejar nang dan kidar ido bedang biang kenang ta pilap pilih stay piti gitu ki ba de bende jeli ojo misal kita nang ni adukan ke ba idi warna ni contoh idi kong Jadi dijaga kita di Jepang kasih jam ya ada jam doknya ima ang ni kan menu hang ni Dekan ni jado jali chicken dry fry dok sneang mirba dok kle dok jam ham sebuah ini ani bun ba de kan ni dukan di nikong di badi dok kat ke sawat Taiwan ni jaga karena sini dan lain sini dia ngasno bana tikong bang haben chat dia sawan mah seon bang ni dia indai baram lai po sau po gidor dok man kasih bang ni bam jaha dukan gede gumtahi dia hang ni kam special dia mah namar tikong kambang keti dia sewan dia hang ni pat gede ki asyar mah asyar dia ni gidan sibun ki asyar gidan ki non veg berkunjur ki veg dia ki hang ni giladon perokaj gidan kan tu dia selong dia 36 mah te pilak mo wan thiri ni acara ni rupai dan si bun jai pe nanam laban dem dos yar do masi do sliang te dan kajong te jong ki veg pat dan ki sok broi ki lungsi sok pentoi ki sok pi kum tama ter te pilak mo wan thit ang ni mo te hang ni di jimbam kasih Hang ni i bajon la thangan Tangan
Ini hang ni ka stall ki ong ka jingbam tenrai. Jingbam Pai tenrai. si tang ni dok haru kan nu jingibang. Ni khas angong. Kasang. Bet. Betul. Bet. Itu Betul. bang. Chat ndok chat si jong gini ya. Chat si ah. Baik deh. Okey ibang. Oi. Baik. Ni tengah penjauh dut ya. Dia pergi dari kerteng ke jingbam tenrai. Pila bani ang ni mah traditional food. Dia pergi ni di kong ibai dia ni kong mah kerjawan mah. Thank you. Baik ni di jingbam set baik gitu. Temen tapak ngadan hang ni gawe dekat. Dia kumba PE baik ini kita tiar ke basnahi sudah. These are all handmade no? Okay. Baik di betiar basnahi sudah. Dia hadu kitrero baik kitrero di tenat gini basnahi sudah berkai. Dia what are these? These are Katpuri caddies. Okay. Nice. Oh, where they used to keep knives and all. Yeah. Okay. And these? Boxes, normal jewelry boxes. Oh, jewelry box. Again, Katpuri. Okay. And those are Lamps. lamps. Oh, okay. Okay. They kita nak kajong til dah pikwa ban thiết đi kini. Ini di kong ibadi kini say hi kong. Hi. Okay. Thank you. Thank you. Ini di juti kentai. Barakai. Ish. Tang juti kentai mau sudah nang ni? Dia kentai na do long kami samlai pilang wan juti hang ni pe ngar thit ko nam tai min kami. Kata dia. Dia ko apa ni hab jan sam dia wan thit hang ni pe gidan hala kajong kirong ngai tenat. Dia pe tu. Apa ni EP kenang apa ni tenat dah pi tenat dah pi man son pe. Baik gitu. Dia ni apa kali 360 ke barang kidang sna manta. Dia nadu shibet adu la syai la hisngi pila ban ya le 360 yang ni. Dia ma pila ban bu giril sejong pe Instagram. Ini di try barang sna hang ni. Dia all the best mo bos. Tembak apa dia. Begini patlon di kentai kambe riam ma, patlon di tops lagi di frog patlon di kilap style mentah perliur kita pihak stang dia kata mau besit telat dia buat kita nggak dia beli gontong dan bawa pinang lagi mah itu mah thank you dia mentah ni ada hani hake kids store dia kan ada ki badi tiar jeng kena ki janji dia yang ni lah badi mah dia tidur ke babiang begini jiti kelung mah tapi pila yo kelung mah dah yo kelung pila orang kini ki jiti kelung dia nang ta dia amangan pek cuma ki dia gini ki jing bu sabiru pek jing bu sabir kidan iskun di jan kelung gitu tenat ni ngar dari okon dengan son kit nang ni gini gidi bag nang tai kena semlama bagi kuat pek kuat di kelas balik kelas kuat kit ban rak jengrak kam tu dia gini bebas bagi tenat bilang wan hang ni dia pek gini rugidan dia nang ta gini di kitiar ma bilang wan kit nang ni pek gitu tenat ni gi jeri tu ini gini babu you make ni oh kiat di kiat gini apa kiat oh ngi sendrang betip hara begitu di bag ta pilawan tinang ni mah tiang ni pilawan ni di desert pilawan bam hadin da bam ro mah kani apa lagi ke jewelry shop ini pilawan ni apa fixia earrings baru kan necklace also ya necklace pila danang ni kan bitenat pilang wan mentit lai sini hang ni pila bani apa kini ambil tenat pepe gitu baik tenat earrings baik betul dia are costly no Starting price 100. Starting price tangsis pak tengkar pe pak tengkar tadi menga okey dia ngapa yang ni kadika the best pizza town food costa mah dia kong fi buayuh ni Ngidon pizza kani kadika menu jongi. So this is a very small menu bagi ibu hanya because of the event and they have a restaurant we have a full-fledged menu. So today we have burgers, okay.
Kani kedukan kari all vegetarian. Oh, all veg. All vegetarian. Hoi, tang vegetarian. Tengidan burger badi crunchy. So ini burger umlong dengan normal burger. Inside display mata kita say ikam shipang. Yeah. So it's like a deep fried burger, ulong crunchy burger. So we have burger, we have got pizza, which we say that is the best in town. You should try it out. Okay, sure. And then we also have like kiniki French fries, kiniki badan bati flavors, kiniki peri peri and the other flavors. We also have roll. Uni roll omlong rekum normal roll, long ben deep fried. So it's really nice, like crispy from the outside, soft from the inside. And then we also have Maggie. Okay, Maggie. But only long Maggie can offer over the Maggie. So tambah uni ulong a little bit like tarka, chatpata type of Maggie. Okay, Kita bagi drink. bạn chụp tay thì cái é đi phi học buồn mát đi được phi quá cái đơn tăng lai si thì bao tiền đơn này tăng lai si ok là buồn hàng ní buồn mát lấy đi có vấn đề hết thank you Thank you. oh cái này cái jong khi mà không Ahoy, kani ka di jonga ba ni partner jonga, tang bai partner jonga imdan rehang ne. Kani pat ka di jonga. Hang ni pat ngidan non vegetarian ru. Kani ka di ka food kingdom badan hapo umpling dong shaneng. Ngidam chef di kamay la dan mantala lai banai eh. okay So basically like we have specialty in Indian. Okay. Indian. Kani ka di ka short menu jongi because of the event. okay So ngiwan ratang Indian. So we have got ngile combo no. Ngile khasi tiffin ru. Ngile kadok snyang ba shat niyong. Ngile tiffin. Ni also le ka Chinese combo but fried rice, but chicken, but pork, and then the gikwa, but any aerated drinks. okay Ni also le shawarma. Shawarma ni le, okay, ka combo. Te miki kilaban bam but fries ni kilaban bam tam to shawarma sudah. okay So shawarma ni le hakatu ayu way ha chicken, way pat ho paneer. So kilaban one ban try. This is food kingdom for you. Mah, yang ni pilaban yo biryani, kebab, yang tarik roti, di berkat. Ke हमने पिला वन बाम हमने जो दुकान दी नी दीदी का ये क्या है दीदी ये फिरनी है फिरनी वो रायता है ठीक है वो बिरयानी वो भुना कबाब भुना कबाब ठीक है thank you thì cái này part cái đây cái chicken wagon cái này thì ngitip hi baro kadang di kecil balik mah ngisi iba dia cũng nak kalabiang mah kayo dah mah dang step mah dia hok ban ladi di sini mah dia kini ki menu iba pila banyak orang ni ngaruh sebenarnya ndang lakangan yang son pa mang ni te gidan kini ki master hame gidan anbat hame paling gitu te mentangi po akan kuwi pakadukan te dan kini kong te video apa Here the everything which is handmade, we don't tiar ki bani ne crochet, and then we don't handbook so ni snara ki. Perfect. oh gini ya lebih kuat Then we don't baby blankets, kini ki bookmarks, and then kini ki bag ro, kini ki bash snara ki, then we don't shawl, we don't jantilum, okay and then kini gini paintings mah itu di painting. very nice Kini ki watercolor sudah kan? ha And then kidan kini ki keychain so bashu crochet. Kini bashu na beda kiki. okay earrings Kini ki earrings so kidai bashu crochet lani bashu krishna rakti. okay sẽ thiết tí công đơn biển nữa okay phải ăn cái đằng này Flesh bone. không lây ni pa kadika dalias wardrobe pikini pilap ni hang ne pe to ki kenjeri pen ki pela nta di sa frames hai ki frames pilawan thiên anh ne te đi tangkat ta ki jan ni pilawan thiên te kawan nang ne mo te alas pada pe ni wali aktor berdiet gini ini gini kemat ihap namanya hap nah Ini yang passion timbang. biang nasa sim kowe nang layo bebas nasa sim kowe stol lebih penting dah serpong mah pilaman wantin ane kena kan saya semua pilaman wantin kipas yang wantin kijan ane wantin pop baru gini bersaing sudah maka ini di kong benda ane kesewan
Okay. Okay, kini gigi bag. Tiba pila wan tiet. Okay, tiga jan. Tiga. Ay tispat. Kurta lagi prok na. Kurta mo. Anarkali dress. Ada dress kawat. Dan nakajong na jong bay kita stero. Okay, so wan tiet ang nero. Baik kini di sana kita na. Di bag. Handbag mah. Kita sewan mah. Hello everyone, this is me from Excel Collection. As you can see here, we have got lots more variety of tharas. We also deal with the original classic tharas along with the Banaras tharas. You can see this is the classic mukli. Then we have the Banaras mukli as well. We are selling along with the thyme. Also we have the Korean silk. Then this side is the original handloom with the zari thread. We have the India shawls. Then we also have this kind of Banaras mukli. These are from different cultures. These are all khasi. Yeah, Then khasi. tomorrow we will update again. with These are all khasi but different designs. Yes. Oh, okay. We also deal with the Jankia tharas. And we also give a home delivery. So you can see our number. You can just WhatsApp us your number. Okay. Dia ada pikwa ini ki dhara. Dia ada pikwa ini dhara sawan hane bukan. Dia kita si bunjan yang tak kilom kemi yang tak kena kentai mah di samla kentai. Lawan kita ni jadi ki dhara kasih kita bagi kilom different design. Sawan kita ni mah. Dia kata ro ki lihat ro home delivery mah. Dah pilawan ni pilawan ni keren kita lihat home delivery tak pikwa. Ini di perlok bawan berngah tang bape kayak bos pakai uwe. Cik mah. Baik. Mau dia bos le. Kalau tangan le. Tangan le. Kalau tangan ni lambam nak. Ya bang hai. Ni bam ang ni kebun ni jaga bam. Bam tenrai ni kuat jeli jedok ni kuat chicken wagon. Bam clear ni. Bam clear. Gede para boy tinggi tu. Kum nak bang kuih pi sini. Kum nak yang kuih pi mana sini. Bakot jong ibajon. Wakat di bajan. Esta. Dan buat malah ada hau. Kini kishol. Oh, kishol. Ba lehis dah, ba snahis dah sah. Kini de kishol, ki ba snahi kini ki para boy jongi. Pila bani ki ba itnat. Itu dia jenisam. Oh kini jenisam gini. Jenisam rendia. Oh rendia segini. Oh pe ibu itnat. Pe yang tu lah beli lah kejong. Ani kue dukan pak kerting ka Happy Bites. Ke kani apa de? Ke bagi lah beli ik mocktail shakes berapa? Di hang ne gidon ki hala kejong ki chat ki puchka. Di padi chat mau pila beli yang tu. Potato spirals di hala kejong ki chocolate. Tenang tadi ini puchka kan jimbun ngarang sebam sih bet. Di tenang tadi. What else? We have different types of Maggi, like 10 to 12 types of Maggi we have. Oh Maggi. Yes, Oh, varieties, flavors 10 of to Maggi 12 we have. different Yeah. types. You Oh, can see okay. here, there's all Yeah. this different types of Maggi, then all the veg street Oh, food okay, from okay. Calcutta we have, then mocktails and all this desserts we have, Yeah. and this here also, potato spiral and all. Okay. Like for the event we keep only few items, but from home we take orders and we do home deliveries with different items. Okay. So hani lah ni ibe kita nak haduk arja ki magi pe ani plain masala veg Punjabi Szechuan cheese chili cheese veg cheese chili lemon supi magi te kita si pun jat te pila ban hang ni te pila ban wan tang lice ni kan hang ni te pila ban wan ban mat i kini mah te mentang ni te ngila dap ban ya ni pi kibun ki ba de ni ha kayau te ngau ni gai hai ini lah ada bentring mah yang ini ya ikai yang sangkai nama sebam nama Kan ngaruh. kan
kan kan. Ni di hek po setengah sepang. Babam san sin sini. Bam san sin di sini. Untuk bam jio. Ini lain ni. Mah. Thank you so much mah. Thank you so much. Kau like gift ni te kau boleh pun. Mah thank you so much. For this. Sewan bam ni chicken wagon. Ada kelawan hangit dan ini kau ini ba. Dia mentang gila pun siapa kut jeng kena ke video. Dia hang ni ngan pun begini kidus jeng ni kayak bro, kumla film. Ya biar. Dia pilih you hendak empat. Dia dari balik sound. Oh di balik sound. Oh okey. Dia PCR lo ada buka on balik sound. Hakino kino ke wedding ni mah. Birthday wedding je sang ni mah. Dia bila tempat gini guys mah. Dia enggak. Oh, Ecowave Sound. Visit Instagram kadang kau. Oh, kadang account Instagram rumah. Bila visit ke page ke jom kilo. Kau boleh sebut ni pergi baru. Ni saya kenduk pada video. Boleh baca lah. Kau boleh.